panda to obahai ini ang saklaya naman hingke ini 13 tarik June 2025 sini National Liberation Front of Tripura original group ni nginai Kabung Mumbai kaisa Baijalbari Amsai Pohai district ni 24 Ramsungnagar constituency ni bisungo khobjak playground Baijalbari playground Baijal school ni playground no sini kaisa Tiprasa Thansa ni Yapri hanai panda tongmani o panda no जों मिया जतनो न साख्लाय मारिखा ओ पान्दाना मोथागि मारिखा ओ मोथाकमानि मेन उद्देश्य हंके जे आहमेदाबाद गुजरात तो कैसा गतना अंखा अब प्लेन क्रेज अंखा नैनाय खबर जों मानखा मामानि यागलो सिनि जे हानि बबाग्रा बरम गोनां महाराज Rodut Kishore Maniko Deborma Boano Kolkai Sahorka Naidi Hao Obahai Plane Crashing Tongmani Jora Borok Kelai Tangla Ingmani Jora Sin Bokaisa Sing Indian citizenship Sin Bokaisa Odigar Tongo Ogono Condolence Service Klangani Ba Nirvata Palom Klangan Bagai Sungjo Tono Abo Sini Odigar Abono Sung Klangan Angnai Angkai Sini Je Tero June 2025 ni tini ni o salno program tongmano जों bobagrani kokbai bobagra saklai missing tinai o pandano tini muthagi mari khata o muthagmani main karono je pain craze mani sir o panda je khlaijang nai tongmani abo ni reason lehke ba abo ni nahar mungtamo khlai aro panda kotor khlai nai tongmani abo ni reason ke wa haino India government tabuk kaisa circular already review kha abo thik mote implement ngi tong sia jengabo officially ore takchari tongo ebong nai tongo ni bagi nai lukuthum mani karon hike je phatar hani immigration je fainai ro borno non nangnai ni je India government saklai mani o saklai mano tuinai ঠিক যাহাতে ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া হংকাই সিনি টিপ্রাসার যত লোকরক থানসা খাইনাই जों बनो बाहायकै जे बरनो किफिलिमान जों आबो अबनि बागै अ पान्दानो खालायोता खालायनायनि बागै बावगुमानि औ सार नोंजोंथे साखाबा किसिसा खरसानानै खालायो त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट थानि तिनियाव बनो कप कसारमुं सिनि थानाय बिसिनि 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 जे एकटन सैजाक दङ जे आबो नायजाकनाय बा आबनो इमप्लिमेन्ट खालायजाकनाय फियाबा आबनि याबोलो सिनि जे फातारहाव दङै चबाख्लाय फाइनाल बायजे सैमानो दाति जुदि इमप्लिमेन्ट खालाया हंखायथ आबो जत तिप्रासन लुकुरक बाय इंटेलेक्चुअल बरक बाय तैनिनि जत पलिटिकल लिडार बाय आसुगुइनो बनो बाहायकै जों सिनि हानो जों रक्षा खालायमान जों आबो वानसुगनायदा हंगा सार अजरबो इलीगल माइग्रेंट जोंनो दाक्ति आबो साक बाय साक नांलाय दङ बा नांगिया दङ आबोनो तान कमेन्ट त ग्रै हाइपानो साना मुजुंगो त्रिप्रासा नेटारो किचा मावान सुकनाय जों थानसांना नांनाय थानसानिया प्रेसाना नांनाय हंखायसो सिनि मान थायना जों माननाय इंडिविजुअली बाबे साइसिं साक कैसा खालायनाय साक पारफॉर्मेंस खुंनान बागैनाय जुदि नों प्रेस मेडियान बुसखाङाव नुजागना बुजुंगैनाय अक्तिके खालाय दंखाय तंनिया आबो त्रिप्रासा थानसांना नांनाय थानसानि रैली बैसाबो जत सम्भव बुंनाय नों पाट के दिसिफानि सिरि तंदि बिनि खरां तरिया बिनि खरां चिगनै तंनाय हायसि जेफोर नों त्रिप्रासार थानसाखाय हाँ कक सालाय आसुगलाय बनो बाहायकै जों इमप्लिमेन्ट खालायमान नायनानै नांनाय आफ्रोसे सिनि सलिउसन माननाय नि जों सिउता दिनैनि जे प्रग्राम केन्सेल मानि जों बबाग्रा बाय दिनै आसुगलायनाय बफाय दङ
खायमानि जागोलो बानो सागरका आसुगै आकय एकटा टाइम जों फिक्स खालायनाय फायनाय सालनि 17 इयाखा 18 जुन बिसिङो न ओ पान्दानो दायदिन चेंजागनाय दाम बागै हिंखे ताबुंदर आनो जसुंमानि जे 30 दिन बिसिङो इमप्लिमेन्ट मा खायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट रिपोर्ट मा रनायाव बुसुग रह का रह सियाबन बचुं चेरि नायनाय सेरि नायमानि जागोलो ओ तिप्रसा थानसानि याप्रि अबनो जतो लिडार्स ऑफ वन सुगै बा बिवै थानसाका सुगै दादि दितन जों बाहायगा लामानो सक्सेस खालायमान जों वन सुना नायनाय अबनि बागै दादिनो प्रोग्राम बो जों खायनो बागै तेसा सिनि हाई लेवल कमिटी आसुकनाय बिनि सारिगा आसुकनाय आसुकमानि जागोलो जों साग्लाय जांनाय नरम बिसिनि साग्लाय जांनाय ओ पान्दानो तेब नायथो खायनो बागै नैता